Reka mbanze mbifurize ibihe byiza kandi reka mbanze mbifurize kugubwa neza inshuti zacu, abakunzi bacu mukomeje kubana natwe aho muherereye hose mu bice bitandukanye. Tugarutse mu mwanya w'amakuru yacu. Ni amakuru udakwiye gucikwa, ni amakuru udakwiye gucikwa. Turi ku mugoroba wo kuwa mbere ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Reka nizere neza ko muguwe neza ku badukurikiye bari mu Rwanda, abadukurikiye bari Burundi, abari Uganda, Kenya, Tanzania, Mozambique, Central Africa, Sudani, abantu bari ku mugabane wa Amerika, i Burayi ndetse no ku mugabane wa Aziya. Namwe tubahaye ikaze. Dufite amakuru menshi mu karere k'ibiyaga bigari. Dufite amakuru arebana n'imirwano, intambara karundura muri Kivu y'Amajyepfo. Ahangaha tugiye kureba icyo bita attaque rapide ku barwanyi ba M23 barimo baratabaza twirwaneho byanze iby'indege z'igisirikare cya Kongo ziri gukora ahangaha mu Minembwe, ahangaha mu Mikenke. Biteye ubwoba, biteye agahinda. Muri Kivu y'Amajyepfo hamaze kugwa umubare w'abasirikare batabarika. Guhera mu gitondo cya kare habaye icyo bita imirwano ikomeye cyane tugiye kugarukaho. Imirwano yasize abasirikare bagera kuri 60 bahapfiriye mu bitero by'indege z'intambara zitagira abapilote. Ibice byo mu Minembwe, ahangaha muri Fizi, ahangaha muri Warungu, muri Mwenga, biteye agahinda mw'abantu mwe, ntabwo byoroshye. Noneho muri Kivu y'Amajyaruguru rero, Kivu y'Amajyaruguru ho ni bindi. Abantu bakomeje kumva ngo umujyi wa Goma watatswe. Ubu noneho nibwo ugiye kwatakwa. Ingabo z'igisirikare cya Kongo zamaze kuzenguruka muri teritwari ya Nyiragongo, mu ishyamba cyangwa se muri pariki ya Virunga. Ahangaha harasiwe abasirikare 8, abarwanyi ba M23 barashwe n'indege zitagira abapilote. Noneho ingabo zari ziri mu mujyi wa Goma za M23 zahise zitegekwa kuzenguruka ibice by'imintambara. Nuvuga ngo M23 yatangiye gukumira kugira ngo ibi bitero bitinjira mu mujyi neza, mu mujyi rwagati. Ahangaha niho tugiye kureba rero uburyo noneho ingabo za M23 ku munsi w'ejo zarasiwe mu gace bita Mushaki. Agace bita Mushaki, umuhanda uhuza Rucuru na Masisi mu birometero 20 uvuye muri Sake werekeza he? Muri Rubaya. Muri Rubaya haba icyo twakita inkango cyangwa se impanuka. Ariko se koko ni impanuka cyangwa se ni ibyakozwe? Ni impanuka yahitanye abatari bakeya, ariko ntabwo ari mu bice bicukurwa mu mabuye y'agaciro. Hariya hakomeje kuba impanuka zigiye zitandukanye, ariko cyane cyane zirebana n'imicungire mibi. Ariko mbere na mbere nagira ngo mbwire abantu rwose yuko kubana natwe ni iby'agaciro. Ku nshuti zacu zisanzwe zibana natwe, mukande kuri like, abo dusanzwe tubana, abaje bwa mbere mukande kuri subscribe, mukande no kuri like. Ariko ikindi rwose abantu nimutwandikire mutubwire ahantu muherereye, bitubera byiza cyane. Nkuko natangiye mbibabwira, turi ku mugoroba, ariko kuri uno mugoroba ni umugoroba ufite amakuru menshi cyane. Turaza no kureba ku ntambara intambara ya Iran, Israel ndetse na Amerika. Ni imwe mu ntambara zikomeje guca ibintu ku isi. Ubundi bamwe barimo baravuga bati ni intambara ubundi ya gatatu y'isi. Iran yajengereje Israel, irimo irabarasa ubutaruhuka. Ariko mbere ko tugaruka kuri Iran, mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo hari icyo twakita amatiku. Ariko aya matiku arajyana n'intambara. Abantu benshi bakomeje kumva M23 ikomeje kurwana, ariko bakibaza ahantu bakura imbaraga
kandi izi nyeshyamba zikomeje kurashishwa indege z'intambara z'igisirikare cya Kongo n'abafatanyabikorwa babo, ariko izi nyeshyamba zo zidafite gusubiza ibi bitero by'indege z'intambara. Noneho bakibaza ngo ese M23 ni gute ishobora ibashite guhangana n'ingabo z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abafatanyije, noneho bakabasha guhangana nayo mu bitero by'indege z'intambara mu gihe bo batazifite ngo no bazikoreshe. Ubundi guhera mu gitondo cya kare kuva saa 2 nibwo hatangiye kumvikana inkuru bikavuga ko ihuriro ry'ingabo z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bakoresheje drone bakarasa abarwanyi ba M23. Aya makuru yatangiye kumenyekana mu gitondo cya kare, ariko nyuma haza kuba icyo bita itangazo ry'umutwe wa AFC M23 wavuze yuko biriya bitero byakomeje kugabwa mu duce dutandukanye, ariko bikavuga ko hubahirizwa gahunda y'agahenge, ariko abasivili bakomeje guhunga kubera iki? Impfu za benshi mu baturage bakomeje gupfira ku mirongo migari y'urugamba. Hano noneho itangazo rikomeza rivuga ko mu rwego rwo kuhaba bapfuye, imiryango yabo bahisemo kwirinda kubitangaza. Nuvuga ngo hari abarimo gupfa, ariko imiryango yabo ikajya gute? Ikabiceceka ntibitangazwe. None AFC M23 yongeye gushimangira ko amaraso y'abaturage b'Abanyekongo yongeye kumeneka kandi akamenwa n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Hariya bombe zongeye kuvuza ubuhuha. None M23 irimo iraraswa bavuga ko bari kwiyimura, mu gihe M23 yongeye kugaba igitero ku mujyi wa Kisangani, ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Uyu mutwe ugatangaza yuko ufite n'abasirikare baba bari mu nkengero za Kisangani, baba bakomeje gukurikirana operasiyo zose z'uburyo bahagurutse indege rimwe na rimwe bakabagaba igitero bigamije kuburizamo iriya migambi. Kinshasa yaje kubimenya, itangira kohereza itsinda ry'abasirikare benshi muri axes zitandukanye mu bice AFC M23 irimo ndetse na twirwaneho. Ubu noneho AFC M23 iremeza ko yamaze kujya gute? Yatoraguye abacengezi benshi hafi ya Goma. Ibitero bidasanzwe bikomeje kwerekeza i Goma, ari nayo mpamvu M23 yafashe umwanzuro w'uko abasirikare bose bari mu mujyi bagomba kuzenguruka Nyiragongo, bakazenguruka n'uduce batekereza ko abantu bashobora kwinjiramo. Nuvuga ngo M23 ishobora gutakaza umujyi wa Goma abantu ntibabimenye. Goma, umujyi wa Goma, ingabo za leta ya Kinshasa zamaze kuwinjiramo gake gake ziwurimo, ndetse bivuga ko abarwanyi bashobora kuwutakaza mu buryo bw'amanzaganya, mu buryo batatekerezaga. Umutwe wa AFC M23 watangaje ko ku cyumweru tariki ya 8 Werurwe uyu mutwe waje gufata hafi umujyi wa Goma. Abamwe mu ndwanyi cyangwa se izo twakwita ngo n'abacengezi b'abaturage bakomeje gukorana n'ingabo za leta cyangwa se ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi, ariko mu buryo bwa hafi. Ahangaha batanga amakuru, bakorana mu buryo bwa maneko, bakorana mu buryo bw'ubutasi. Nuvuga ngo nagiye mbabwira kenshi ko yaba ari mu mujyi wa Goma no mu bindi bice inyeshyamba zirimo, ntabwo abaturage bose bishimiye imiyoborere ya M23, cyane ko babashinze ko ari umutwe w'iterabwoba ukomeje guhungabanya umutekano w'abaturage. Hari abashyigikiye AFC M23, ariko haba nakomeje kujya gute? Hakabaho n'abakomeje kuyanga, bagaragaza yuko bakomeje gushyirwa igitutu, bifuza ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa. Kinshasa ntabwo iri kuzuyaza kwerekana ko rwose ifite intego zo kwisubiza bino bice ku kiguzi byasaba icyo ari cyo cyose. Noneho mu masaha yo mu gitondo cya kare
nibwo rwose mu majyaruguru ya Goma hongeye kumvikana urusaku rw'amasasu, imbunda nto ndetse n'imbunda zikomeye. Urusaku rw'amasasu rwatumye amwe mu makuru atangwa cyangwa se ashyirwa ahagaragara yavuga ko rwose uru rusaku rwaturukaga mu mirwano yarimo ibera muri Kivu y'Amajyaruguru ihuza abarwanyi b'ihuriro rya M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Aha ngaha hakazamo abafatanya na Kinshasa barimo FDLR Wazalendo, bakavuga ko ngo ingabo za M23 zarimo zitorezwa mu kigo cya Kilimanyoka. Aha ngaha ngo batorezwaga ngo bari barwanishaga imbunda ziremereye. Ni ukuvuga ngo ku munsi w'ejo nibwo hatangajwe yuko mu nkengero z'umujyi wa Goma habera imirwano ikaze cyane. Abandi bakemeza yuko ngo ari imyitozo uyu mutwe wa 23 wari urimo gukora kuko abaturage barahunze. Ariko si ibyo gusa, kuko no kuvuga ngo mu minsi ishize hagiye hagaragara uburyo leta ya Kongo Kinshasa yagiye ikoresha amayeri yose. Leta ya Kinshasa yagiye ikoresha amayeri yose ashobora gutuma batsinda cyangwa se batsimbura burundu abarwanyi ba M23 mu bice byose barimo. Nkuko umuvugizi wungirije wa M23 Dr. Oscar Barinda uyasobanuye ko mbere yo gusuka ibisasu yumvikanye M23 rwose ngo yamenye ko ngo hari abacengezi bari bageze muri parike ya Virunga bikarangira habera imirwano ikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo bamwe barimo baravuga ko izi nyeshyamba zazimo ngo ziri mu myitozo, ariko ubundi nyirizina abarwanyi bo nyirizina itangazo bashyize hanze bagaragaje yuko ibi bice byo muri Nyiragongo byamaze kwinjirirwa, ibice byegereye umujyi wa Goma byamaze kwinjirirwa. Ingabo z'igisirikare cya leta n'abafatanyije bakomeje kubikora mu mayeri cyangwa se mu bwenge buharitse ku rwego rwo hejuru. Noneho uyu muvugizi wa M23 avuga n'umunyamakuru w'ikinyamakuru kimwe cyo mu Rwanda yavuga yuko ngo bano bacengezi ngo baba bakomeje gukora ibyo bitwa kwinjira mu duce mu buryo bw'ibanga, ni nk'ubutasi ubundi. Hano rwose amakuru avuga ko ngo bari bamaze iminsi barabashije ndetse barageze kure, ariko ngo bakajya gute bagakomeza kwitegura intambara ya hato na hato, bavuga bati ntabwo twakizera uru rugamba isariya yose twabona icyo bita intambara ya nyayo. Uyu Oscar Barinda kandi yanavuze ko AFC M23 ngo izatangaza abo yafashe abo ari bo, kandi ikavuga ko hagomba kumenyekana imyirondoro yabo gusa. Ikavuga ko ngo ibizi neza ko abenshi ari abarwanyi umutwe w'inyeshyamba za FDLR. Ibi bijyanye no kuba abenshi bariho aribo rwose ngo baba mu birunga bya Nyiragongo ndetse no muri Nyamuragira. Aha ngaha ngo harimo abarwanyi benshi, aba kandi ngo biteguye kwataka hehe Goma. Aba biteguye kwataka Goma rwose. Ababwiye ngo igisirikare cya leta ya Kongo Kinshasa muri no minsi gifite uburakari bukomeye cyane, uretse ko atenda Kinshasa gusa. Intambara ziri kuba kuri iki gihe intambara zikomeye cyane. Intambara ziri kuba n'intambara ziremereye. Kuvuga ngo indege z'intambara zo zirimo zirakora ubutaruhuka, zirasa Mikenge, zirasa Minembwe, zirasa Rwitsa nk'uko n'utundi duce dutandukanye. Bombe AFC M23 irimo iratabaza. Tuvuze ngo irimo iratabaza, hari abantu benshi batabifata nkaho izi nyeshyamba ziri kurwana intambara ikomeye cyane, ariko urebye
AFC/M23 bayiri nabi, nubwo ikomeje gukoresha indege z'intambara z'ubwoko bwa drone, ariko bayiri nabi pe, kuko mu ijoro ryo ku itariki 7 rishyira ku itariki 8 Werurwe 2026 n'ingabo z'ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa zatangiye ibitero bya bombe. Ibi bitero bikaba byari bikabije cyane, byibasiye uduce dutuwe cyane twa Gakenke, Karingi ndetse n'ahandi hakikije umurwa umujyi wa Minembwe. Noneho bino bitero byakozwe hakoreshejwe drone za mu bwoko bwa kamikazi. Ibi byibasiye abasivili ndetse n'imitungo y'abaturage, bigaragaza itangazo ryasohowe na AFC/M23 ku cyumweru tariki 8 Werurwe 2026 ahagana rwose mu masaha saa 11 z'igice za mu gitondo, nibwo ngo kiriya gikorwa cyo gutera ibisasu byakajijwe bikazwa umurego. Ariko none ngo iki gitero kibandaga cyane kuri Karingi no mu nkengero zaho, aho bino bitero ngo bikomeje kubiba icyoba gikomeye cyane ku baturage, ngo babe bahunga bakava mu byabo bose bakerekeza he mu mashyamba, bakerekeza mu bihuru. Cyane ko rwose ubu ngubu nuvuga ngo leta ya Kongo Kinshasa ikikomeje gukora ni uguhangana bya nyabyo n'ingabo z'abarwanyi ba M23. Ariko ibi ngibi nabikora mu rwego rwo gushaka kwisubiza umujyi ukomeye cyane, uko mu bice M23 yafashe imijyi y'ingenzi yafashe harimo Bukavu, hakabamo n'umujyi wa Goma. Kivu y'Amajyaruguru rero, abarwanyi bo mutwe w'inyeshyamba za M23 batangiye gutunda abasirikare babo, babavana mu mijyi baberekeza mu duce bategura ko dushobora kubamo imirwano ikomeye cyane. Nuvuga ngo AFC/M23 ikikomeje gukora ni ugukora uburyo bwose bushoboka kugira ngo iproteje cyangwa se yarinda uyu mujyi wa Goma. Irawurinda gute? Muri parike ya Virunga ahangaha hinjiye abasirikare b'igisirikare cya Kongo, harimo n'aba FDLR muri parike ya Virunga. Niyo mpamvu M23 ngo abacengezi baje bafatirwa muri axe mu bice byegereye umujyi wa Goma. Ibi ni byo M23 yakoze. Ariko no kuvuga ngo ingabo z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zo zikomeje kugaragariza isi yose, zikomeje kugaragariza muri M23 ko rwose gahunda y'intambara igikomeje. Nuvuga ngo yaba M23 nta guhumbya, yaba leta ya Kinshasa nta guhumbya. Gufata abasirikare kwa M23 bakabavana mu mujyi wa Goma bakerekeza muri axe ziri kuberamo urugamba, ni uburyo bwo kugira ngo izi nyeshyamba za M23 zibashe kuva mu bice bimwe na bimwe, ariko none mu buryo navuga yuko bwibanga ingabo za leta zinjiyemo. Ubundi Perezida Felix Antoine Tshisekedi ntagasabwa kugira ngo atsinde ino ntambara hakoreshejwe abanyamahanga gusa, uko ngo abenshi bavuga bati bibaye byiza Kinshasa yo ubwayo yamenya cyangwa se yabifite uburyo bwo guhangana n'izi nyeshyamba za M23 na MLDP turwaneho, uko imirwano birabera mu Kivu y'Amajyaruguru ikaba muri Kivu y'Amajyepfo. Ariko noneho muri Kivu y'Amajyepfo ingabo nyinshi mu misozi miremire ya Mikenke, mu misozi miremire y'Umurenge, aho bita za Rwitsankoko, ibice bya Rurambo, ibice bya Rugezi, ahangaha hakomeje kuba icyo bita isubiro ry'intambara iteye ubwoba, kuko barimo barifashisha za drone, barimo barifashisha za Sukoyi,
barimo barifashisha za kajugujugu. Ni ukuvuga ngo kuri ubu ngubu nta kintu AFC/M23 iri kuvuga, ntacyo pe, nta kintu AFC/M23 iri kuvuga. Yavuga iki? Niba hano muri Nyiragongo harimo haratakwa ibice byegereye umujyi wa Goma, Bushera babwiye ngo byanze bikunze guverinoma ya Kongo irimo irategura kubabaza abarwanyi ba M23, kandi yakomeje kugenda itegura ko igomba kwivugana abayobozi ba AFC/M23 buri umwe kuri umwe. Niba mwibuka neza, Israel iherutse gusohora itangazo riburira cyangwa se bibwira Irani ko umuyobozi wose uzasimbura ari kumana ko agomba kwibasirwa akaraswa. Avuga bati umuyobozi wose uzasimbura uwari umugaba w'ikirenga wa Irani nawe agomba gushakishwa akicwa hakoreshejwe uburyo bw'ubutasi. Ibi ni ibyabaye ku mutwe wa Hamas, ibi ni ibyabaye ku mutwe igiye itandukanye. Ni nako Kinshasa kuri ubu ngubu ikomeje kugaragaza icyo bita ubugome n'uburakari, ikemeza ko itazahagararika ibikorwa byayo bya gisirikare. Ikavuga iti rwose twebwe ntabwo twiteguye guhagarika ibikorwa byacu bya gisirikare, dufite intego kandi dukomeje guhangana. Ntabwo no Kinshasa ubundi iri gutegura kwivugana abarwanyi bizi nyeshyamba gusa, kuko buriya n'ahantu barasa akenshi bakunze kurasa bavuga bati aha ngaha hari umuyobozi. Umuntu wese uri kurwana abari gutagetinga umwanzi we imbaraga nkeya aho ziherereye kugira ngo abashe kujya gute, abashe kumurangiza. Mu gihe umutekano muke ukomeje mu burasirazuba bwa Kongo, hakomeje guhangana hagati ya M23, MLDP tubaneho ndetse na FARDC. Ariko iyi mirwano ikomeje kuba yo ku butaka, niho hakomeje kugaragara bundi ibikorwa by'ingabo z'u Burundi. Bune bavuze ngo habaho ibitero byo ku butaka cyangwa se ibitero byihuse hatari byo mu kirere. Menya ngo byanze bikunze abafatanyabikorwa ba leta na leta ubwayo ikomeje kumisha, ikomeje gusuka umuriro, ikomeje kurekura bombe. Abantu benshi bakomeje gukurikirana intambara iri kubera hariya mu burasirazuba hagati, ariko noneho mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo naho rukomeje kwambikana. Ntabwo byoroshye no mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo nabwo rukomeje kujya gute, rukomeje kwambikana. Kuko nk'ubu ngubu amakuru avuga yuko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyongeye kurasa ibirindiro bya M23 cyane ku itegeko ryaturutse igisangani, bivuga ko ingabo za leta ya Kongo Kinshasa zagabye igitero gikomeye cyane kigamije kwivugana abarwanyi ba M23 ndetse no kwisubiza ibice byose leta yari ifite, ariko abarwanyi ba M23 kuri ubu ngubu barimo. Nta yindi ntego buriya Kinshasa ifite. Intego ifite nuko bagomba kubanza gukura izi nyeshyamba ubundi bagakomeza urugamba. Noneho u Rwanda rwaje kugaragaza ko imikoranire iri hagati ya FDLR na leta ya Kongo Kinshasa, Perezida Felix Antoine Tshisekedi, n'imibanire y'uwahoze y'umuhungu cyangwa se y'umwana wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Ariko umugabo we yaje kuvuga ati rwose kuba nk'igendera Kongo nta kintu bitwaye. Ariko bidakuye haka abaturage bakomeje kugira ikibazo, bavuga ko abaturage bo mu duce batavuga, bashaka kuvuga ibitero ndetse bagabwe bigakomeza gukorwa, by'umwihariko amabuye y'agaciro ndetse n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ibi rero bikomeje kwibasira abaturage mu bice bimwe na bimwe.
mu bice bimwe na bimwe, bituma ngo ihuriro rya AFC/M23 rivuga ko biriya bitero byibasira nkana abasivili kandi ngo bakabifata n'ibifite akamaro. Icyo bivuze mu rwego rwo guhangana n'ibitero bya AFC/M23 ivuga ko ingabo zayo ziri ku rugamba mu bice bitandukanye birimo rwose mu nkengero z'umujyi wa Uvira, ndetse no mu tundi duce tugiye dutandukanye. Noneho akarere ka Minembwe mu misozi y'Umurenge, akarere ka Minembwe mu misozi y'Iminembwe, hano habaye indiri y'imirwano ikomeye cyane, kuko mu myaka ishize myinshi hagiye hagaragara imikoranire y'abagizi ba nabi bakomeje gukorana. Mu gihe muri Tanzania abanyamurenge, abagore abangaba ngo batuye muri Kenya bakomeje imyigaragambyo i Nairobi basaba amahanga guhagarika ihohoterwa rikorerwa abanyamurenge muri kiriya gihugu. Abaturage baravuga bati rwose ibiri kubera hano bigaragaza ko nta cyizere cyo gusoza iyi ntambara ubundi. Ariko none ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu 2026 ku munsi w'ejo nibwo impuguke za Loni abangaba barateranye rwose bongera babiga ku kibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Barongeye baraterana baravuga bati ni gute twahagarika intambara, ni gute urugamba rwarangira burundu abantu bakongera bakabaho neza, ni gute twabona uburyo iyi ntambara irangiye mu buryo bw'amahoro. Kandi ibikorwa byabereye mu murwa mukuru wa Kenya i Nairobi, aho abagore bakoze urugendo rufite intego yo kugaragaza akababaro, impungenge bafite ku mibereho yabo cyane cyane y'abanyamurenge, cyane cyane abagore n'abana bakomeje guhura n'intambara, ihohoterwa mu misozi y'Umurenge iherereye muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Bavuga bati rero ni gute tutabasha kujya kubona ubwisanzure. Amakuru aturuka hariya ku bagore avuga yuko rwose urugendo rwabaye mu buryo bwo kwamagana ibikorwa, bakavuga ko rwose ngo byibasira abanyamurenge. Bavuga ko ku munsi mpuzamahanga w'umugore bahisemo ngo kutawizihiza nk'uko abagore bahisemo kutawizihiza nk'uko rwose bisanzwe, ahubwo ngo bakajya bakifatanya n'abagore bagenzi babo muri biriya bibazo by'intambara iri kubera mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Bamwe mu batabiriye rero kiriya gikorwa bagaragaje ko rwose mu gihe abandi bagore ku isi ngo bishimiraga ibyagezweho mu burenganzira bwabo, ubu ngo reka aba ngo bahisemo ngo kuwukoresha batanga rwose ubutumwa busaba amahanga kwita ku bibazo bavuga ko rwose bibangamiye abanyamurenge muri rusange ku isi. Ku munsi mpuzamahanga w'umugore, abagore ngo b'abanyamurenge batuye muri Nairobi ntabwo bigeze bawitabira, ntabwo bawizihije. Aravuze bati ni gute twajya kwishima tukishimira ibyagezweho nyamara bagenzi bacu bakomeje gupfa. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane.